Pak komen ringkat kejingsenan di babun kipai ba la thep kertenga khamat USDO civil jong ka sora civil subdivision ubalong ru returning officer jong kani election chiteng samoy kabanlo haka arpui trik jong benar saw mentau snam hakani kasi thep kerteng la sendan langi do ba arden baseu moy ubalong omeli barim jong kanong krem ubalami ban aimen sim mat kersya ni ba komen hakani election ba komen ubalong teng upresiden jong ka HSPDP shelah kisnam balada ulawan thep kerteng da kejingsenan na kinong kersan jong ukenthup ikisamla kilong me bat kirang ba Habai keren bat kilap thai khubor uba komen luong ba kasila sansi wat lada kalapan mi kinong ikmat kibla sakri labun snem yakathan hanrei kadang sadin sibuan khamtam me kaleng kisurok kiskol ki jaka sumar bat kiwe dei namar kani kadaw ba ulami sakmat bantrwa banlong kum uwe ni kinong sakri yakani kathan kaplo yang kan ban mi kan election pamantah kajing sadin jo konstituensi kum kisurok lai kaskol lu ngimyo kababah di college sungim dan hapok syala konstituensi hospital ki babhar ngim dan nilai ihi ka konstituensi jongi kadang sadin pala de nagani kadau bang adon kajing temu bangan mi chakmat bangan ya persang hi kat bala wan pen kela ya ka konstituensi ka bakumno kadon kajing kela hapok ka konstituensi jong kikam ke bang ale nakapor haka dong la jong ka kasyala baru ka peninuksa ba haka sports kadai ka bawan syakmat hakini kisngi ba ngi lala bensei yaki kena hakliang ka sports kham syakmat ban kon ban represent ya ka state jongi